Lenca datuan batu katongkonanna melati jomai kupang kamarintinanna ambe silele kamarintinanna lisu jomai sorong kamarintinanna ne arang kumendeng bebo katongkonanna kamarintinanna papa tabi madandan katongkonanna nenek sidik mamasa kamarintinanna kagai kamarintinanna patina Samuel Taranda Rantepau katongkonanna nenek bangun katongkonanna nenek Ela Pangala katongkonanna nenek Riana Pangala kamarintinanna nenek Leni Pangala katongkonanna Bapak Tasik katongkonanna Bapak Yustin Awan kamarintinanna Bapak Sew kamarintinanna Nek Sandra waktu Bapak Lita ada Nanaiku mararap keluar tanah.
suling bulawan na kabar yang nando tiumba padang di bebok tungkon duka pantaranak na padang naria karua kapareng nesa tiumba padang menikam desa tumangi mili supindan tungkon duka baturupanna pantarisan madatunna Nakikura sampai dating kinutundo pangoktungan Marioki tahun noko turun merukko tahun isu ternyata itu namanya batu. Bye.
sa piling na autotrek. Jalan masuk ke lokasi rantai Kalua. Pinanong painang Kalua at Bung Palele. Menghalangi. Jadi 9309.
Cake mo ya. Cake mo. Ini pun. Saya juga Atika dimakan. Boleh nanti nonton kok dimakan. Ada mas nanti dimakan. Gue hampir mai deh. Apa so? Pas bisa gue jadi datang so dari sana gue taruh gue datang so. Bisa datang so. Apa? Jangan mau. Halus toh. Bisa tidak kuat. Dapat kosong rasanya soting. Iyo, yakin po yun, hindi na magirosa. Utang na siya. Saya mau namanya minta-minta. Nakalang naman kami kiintelisyon na pala katurang tangan taturong narandan maniyong batang nagiring matiyaran mo na Hindi po yung mag-isa na wala. Pumipitayan ni
Ikambyo santong pagantian anta situru tuinan latanay umpataru kamarintinan. Rombongan na keluarga ape soreng batu nenek bayu dong may pentaluan makale. Tulang pemitan damali tutun lako siambe ku papa mike. Laun noko ki masalialang doalang Rombongan na keluarga Ajun Komisaris Besar Polisi Bapak Dr. Andus Martin Soreng Gomay Makassar. Tulang pemitan damali tutun lako papa mike. Laun noko ki masalialang makambun sane daw alang letter E. Rombongan na keluarga Enos Layu Batu Papa Sepri Gomay Surwaku PT Inko. Ram pamitan damali tutun lako siambe Papa Feni. Lawan patarulu kaki katong konanta do alang letter E. Rombongan na keluarga almarhum si Nenek Parenge Kambisa Jomay Tongkonan Bone Kambisa Rampung pamanda buntu renge narara makamban numpa dintin tanah sarenen nabukutang siaderan tutun metua lampatarro ki katong konanta do alang letter E. Keluarga almarhum almarhumah Nenek Musuh Batu Sindo Doto Talang Rampung pamanda buntu renge narara makamban tutun metua batu matan kiasuru lampatarro ki katong konanta do inan nomorok bisa na nomorok tandu. Sidaruna rombongan na siambe Senek Sandra Batu siambe Paulita Domay Tongkol Domay Pak Pulungan Kurang pemetan damali tutun lako papa na milani laun noko doa siambe Senek Sandra Batu siambe Paulita Domay Pak Pulungan Ram pemetan damali tutun lako biabiong Batu Tino laun noko doalan kapalinesa. Rombongan na pe Tasik Leatung Leatung Ram pemetan damali tutun lako liling laun noko doalan Rombongan na pa Pong Tasik Leatung Ram pemetan damali tutun lako papa Peni laun noko doalan Rombongan na pa papa Tasik Leatung Ram pemetan damali tutun lako biabiong Jemi Soladina laun noko doalan solalantang tandung pulo na patang pulo. Sidaruna rombongan na pa papa Tasik Leatung rampung pamanda muntur ngay narara makamban tutun matang kesuru lampataro katong konana langinan nomor bisa na inan nomor talo na alam tulungan Leatung ram pamitan damali tutun lako papa Melani lampataro rombongan na papa Batu Siharan Telino Dumay Pak Pulungan Leatung ram pamitan damali tutun lako Jemi Sola Adina laun noko masalialang dalam solalantang tandung pulo kilo Pak Pulungan Leatung ram pamitan damali tutun lako biabiong Jemi Sola Adina darua sel lako patang pulo ini buka pa lami peniloi Jongpos yan na mama meske bhai neto yan na Teopilus Rantelino buah neto tanah bisa sama to rombongan na Papa Reno Gomay Manado ram pamitan damali tutun lako biabiong James Sola Adina lamelangan alang solalantang talung Sidaruna rombongan na almarhum siambe Puang Kuba Rantiano Gomay Makale ram pamitan damali tutun lako Papa Yusni lamelangan alang solalantang anang tulungan kasera rombongan na keluarga Papa Sarira Gomay Makale ram pamitan damali tutun lako Papa Yusni lampataro katong konang nalalantang anang pulo na sa lako 70
que sabe que la que pasamos si turu basura yang kartis rombongan. Martin Pandilan, Malinaw, Kalimantan Timur. Rampo Betandamani, Tuntun Lako Papa Yusni, Wan Pataru, Kapongkonana, Lalantang, Mana keluarga Papa Alay, Bumay Buta Mandale, Rampo Betandamani, Tuntun Lako Papa Yusni, Lantang Anak Pronan Kasera, Putung-Pulo. Rombongan keluarga Ye Salino Rantiang Rantiang. Yari tayo pe madundu ito. Kapag matas pa doon. Sere yung. Rombongan keluarga Papagian, Manokwari, Papua. Rampo Betandamani itu keluarga Papa Isi dan Kecamatan Tangan 60 Kasih asal Putung-Pulo. Kecamatan Tangan 60 Kasih asal Putung-Pulo. Rombongan Bapak Dokter Yudin Rantiano. Damai nanti Pak. Rampo Betandamani itu keluarga Papa Isi dan Kecamatan Tangan 60 Kasih asal Putung-Pulo. Rombongan keluarga Insinyur Samuel Tantimura, Jayapura. Rampo Betandamani itu keluarga Papa Isi dan Kecamatan 60 Kasih asal Putung-Pulo. Rombongan Desianto Sipa Rantiano, Bangun Leke. Rampo Betandamani itu keluarga Papa Isi dan Kecamatan 60 Kasih asal Putung-Pulo. Rombongan keluarga Indolati, Debo, Muntola, Rampung Pemanda Munturenge, Narama Kampung Tumaten Kesuru, Namutawala Ina nomor bisa asal nomor kami. Rombongan keluarga besar, Sulikayang Nasiambe Pemanda, Tulinding Medo. Rampung Pemanda Munturenge, Narama Kampung Tumaten Kesuru, yang bertarung untuk kepentingan Rombongan Papa Wina, Rampo Betandamani itu keluarga Papa Adilani, dari Tanah Pertama Karosen 50 Kasih. Rombongan nama anak meeting, Lantio Pasabaru. Rampo Betandamani itu keluarga Papa Adilani, dari Tanah Rombongan Papa Surya Jokowi Menangu. Rampo Betandamani itu keluarga Papa Adilani, dari Tanah Rombongan
kita melentang sa 10 kadua na 50 kasi. Pagkuhan na papatami, kami manatan. Rampo kita namali, tutulong ang papaan na sinig. Kami melentang 50 sa 50. Pagkuhan na nila sinig, yung may kumasa. Rampo kita namali, tutulong ang papaan sinig. Tidak. Ya mau deh anak datang. Rombongan na papatiyo, yung may kumasa. Namali, tutulong ang papaan sinig. Kami melentang 50 sa 50.